Gakunyita ugeni muno mwerereri witu wa gukwa Mumbiza TV na ngagitanya kiroko giaku ni kiega na ni kirathime muthenya wa umuthi ukiri muthenya wa Thursday kana muthenya ura twitaga muthenya wa kana hari kiumia gia keri kiria Akenya aingi makoretwo makimwona mundu ugwitwo Betty Bayo na haha urona turi mwerereri witu thutha wakwa ni urona ngari iri gukorwo igikuwa mwiri wa mundu ugwitwo Betty Bayo otora magikorwo kiranira kuria macakaini ati ni agakorwo agikuo ni ngari ihana oguo wega fiu na ngari taici kaingi na kaingi tucionaga cigikuwa ateti ona kana andu aria ringi makire na tuindo we kana aria marakenda gukorwo magigithikwo na njira njega na nikio muthenya wa umuthi twi haha mwena wa KU Rifaro haria mwiri wa mundu gwitwo Betty Bayo ugukorwo ugikirutwo na uthio kahurukio kuria mwena wa Kiambu na nikio ndagwire ati updates ciothe cia mathiko body viewing maundu mothe nitugukorwo tugigwikirira guku kwa Mumbiza TV ririkana guturumirira mwena wa Facebook TikTok ona mwena wa YouTube na andu ningi o wega fiu ndikana cameraman witu ni ukorwo agituonia kuria akinya kana ni marathie na mbere na gukinya nako haria naho haria ni urakiona it is already set kuja wechito kidogo it is already set haria tugikorwo tugigithie kindu gigwitwo body viewing yes na ni wagikorwo kiona uguo niguo ngari itu ihana ire gikorwo gikuwa muini tiongi ni uri uretagwo Betty Bayo we uriririkanaga Betty Bayo na ki nyandikira hau mwena wa comment section na tukauga ahuruke uhoro na mwiri wake kana ona Betty Bayo mwenyewe amame kwega kuraga mbura na Ngai amuige handu hega tukenderia family na arata muthenya wa muthi tukamenderia thayo ni tondu muthenya wa muthi ni muthenya wa gucakaya muthenya wa kurira na muthenya wa kuga goodbye body viewing Mumbiza TV. Nilikuwa ile side tulikuwa tunafanya nini? Umechukua hiyo?
Clearly, hatuwezi toshea hapa. Ni saa ngapi? Nani yako na saa? Ni saa 2. Na hatujamaliza process ya kuclear na tumejaa kwa chapel. So it's clear hatutatoshea hapa. Lakini mruhusu tu, tutawapatia direction. Wale wana mahali pa kuketi waketi. Wengine tunaweza subiri tu hapa nje, tusimame tu kwa amani until we get a good solution. Sawa sawa? Asanteni kwa kupenda beti. Kazi yenu ni moja sasa. Kuombea familia. Si ndio? Kuombea familia yote, Mungu awape amani. Tuko hapa kama wasanii, marafiki zake, wafanyabiashara, media personalities, wachungaji. All of us are here because Betty touched us in one way or the other. Kwa hivyo wale hawatoshei hapa ndani, tusimame tu pale nje, we'll give you direction. Sawa sawa? Asanteni sana. Tuko na team hapa, itakuwa inatupatia muziki pole pole. Thank you Pius and your team. We continue worshiping the Lord. Thank you. Chikara, yena, dekue.